Kuri ubu ngubu rero abazi iby'intambara bemeza rwose mu buryo budasubirwaho ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo misiyo ifite magingo aya ari uguca ubwoko bw'abanyamurenge by'umwihariko ababarwanirira ari bo twirwaneho kuko n'ubundi nyuma y'urupfu rwa Colonel MAKANIKA nako generali kuko yapfuye afite ipeti rya generali nubwo inkuru yo kuba yari yarahawe ipeti rya generali itari yakamenyekana ahantu hose. Amakuru rero yemeza neza yuko rwose nyuma y'urupfu rw'uyu musirikare ari we generali MAKANIKA ibintu byakomeye cyane mu Minembwe aho rwose muri iki gitondo ingabo za FARDC zifatanyije na Mayimayi bagabye ibitero ku banyamurenge ahitwa Gihanama na Evomi. Ni ibitero bikomeye cyane byari birimo intwaro z'ikoranabuhanga za drone, indege n'ibindi bikoresho bitandukanye. FARDC magingo ngaya imbaraga yakabaye ishyira mu kurwanya M23 iri kuzishyira mu kurwanya twirwaneho biri gutuma benshi bibaza impamvu y'ibi byose. Ndagira ngo uyu munsi duhere mu zirimo zingo n'ubundi byinshi kuri inkuru ubashe kumenya ubundi niye mpamvu nyamukuru twirwaneho iri kugabwaho ibitero bikomeye cyane aho kugira ngo FARDC mu by'ukuri yibande cyane ndetse ibitekerezo byayo byose ibishyire ku barwanyi b'umutwe wa M23 kuko M23 niyo yakabaye n'ubundi gabwaho ibitero nk'ibi ngibi. FARDC yakabaye n'ubundi ihiga uko yakivugana abayobozi wenda wa M23 kuko niwo mwanzi ukomeye magingo yanga FARDC ifite, ariko bisa nkaho magingo yanga FARDC iri kwihimura umujinya yatewe na M23 iri kutura abanyamurenge aho rwose twirwaneho ikomeje gukomwa mu nkokora ku rwego rwo hejuru. Nyemera rero uyu munsi tariki ya 21 Gashyantare 2025 n'ubundi tugaruka kuri ibi bitero bikomeye cyane kandi bidasanzwe byakozwe n'ingabo za FARDC aho rwose muri utwo duce mu bwiharuguru amasasu yahuzuye aho rwose bafatiranwe mu gihe bari mu gahinda ndetse bari no mu kiriyo cya Colonel MAKANIKA. Bagiye kubona FARDC itangiye kubagabaho ibitero kandi bikomeye cyane birimo imbaraga zidasanzwe aho rwose ibice byabo amazu yabo yatwitswe n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Kinshasa. Twirwaneho magingo yangaya iri mu gahinda gakomeye cyane. Ibingibi rero benshi bahita bemeza neza yuko bishobora kuba bigiye guteza intambara ikomeye cyane kandi idasanzwe bitewe ahanini no kuba rwose FARDC ikomeje kubagaba ibitero ubutitsa, nyamara kandi twirwaneho yari imaze iminsi yaratuje bisa nkaho itakiri muri uru rugamba mu buryo rwose bwiruye. So rero mwaye kaze hano kuri Rwanda online nkubutse ko kubana natwe rwose mu nkuru za buri munsi tukugezaho byoroshye kuko no kureba handitse subscribe iyo rero aho ngaho wakanze bihita bigufasha gucana kuri no kubura inkuru za buri munsi tukugezaho umunsi ku wundi. Kanze rero nyuma y'ubu butumwa ubwira akantu kandi kuri inkuru rwose mu buryo burambuye. Ese nawe ujya utekerezaho wakura muganga gakondo utanga ubuvuzi bw'umwimerere bushingiye ku bimera? Nta mpamvu yo guhangayika, igisubizo cyabonetse. Habonetse muganga gakondo utanga ubuvuzi bw'umwimerere ku ngo zabaswe n'amakimbirane zikongera kubana neza nkaho nta cyabaye. Ku bagore n'abakobwa bajya mu mihango iva ntikame namwe mwashyizwe igorora. Akarusho kandi kubabaswe n'ibiyobyabwenge bifuza kubireka, muganga gakondo abafasha gutandukana n'ibyo binyagwa ubuzima bwanyu bukongera kugenda neza. Si ibyo gusa kuko muganga gakondo avura amarozi y'ubwoko bwose, ibitegano, ibigaburano, ibihuhirano, nyabingi ndetse n'ibindi. Ibyo byose akabivura yifashishije ibimera ku ndwara nk'umwijima, amibe, rubagimpande, igifu, impyiko ndetse n'izindi. Twabazaniye umuti ubafasha gutandukana n'izi ndwara. Kuba ari imahanga namwe nta mpamvu yo kwibaza uko imiti iraza kubageraho kuko dukora na DHL tukabagezaho imiti aho waba uri hose. Ku bindi bisobanuro vugana na muganga gakondo cyangwa se umwandikire kuri nimero ya telefone ikurikira 0782939292. Amagara nicyo gishoro ufite gikomeye di ita ku magara yawe hatuteyatakaza. AFC M23 kuri ubu ngubu amakuru yizewe atugeraho nuko rwose ngo ifite gahunda yo kugera muri murenge mu Minembwe hariya bakagira rwose gufasha ngo abanyamurenge kwigezayo Mayimayi na FARDC zikomeje kubarasa amanywa nijoro. Guhera mu ijoro ryakeye ryo ku itariki 20 Gashyantare 2025 byibuze ngo habarurwa abo ku ruhande rwa twirwaneho 47 ngo n'ubundi ngo bapfiye muri ibi bitero. Muri utu dutero tushuma niko wabyita twa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo tw'ingabo za Kongo Kinshasa ndetse na za Mayimayi kuko n'ubundi
iki gitero bakigabweho mu buryo butunguranye cyane, bagiye kumva mu makompara atangiye kubatakara hejuru, bamwe bahira mu mazu, abandi babasha kwirwanaho begeze inyuma FARDC ndetse na mayimayi, ariko ibyo ngibyo rwose ntago byigeze bibuza kuba FARDC yakongera kugaba ibitero kuri aba barwanyi. Nubundi nyuma yo gutabaruka kwa General Makanika, abenshi rwose bacitse intege bibaza ahazaza hatwirwaneho, kuko nubundi ibitero bakomeje kugabwaho benshi baremeza neza yuko twirwana idashobora kumara igihe kirekire cyane, ishobora gutuma nubundi abayigeze batatana. Gusa ariko M23 yo icyo yemeje no guhora igishoboka cyose mu by'ukuri twirwanaho abasirikare bayo basigaye bakabasha kurukuka ndetse bakegeza inyuma izi nyeshamba za mayimayi ndetse na FARDC zikomeje kubagabaho ibitero. So rero igihari nuko rwose buryo umuyobozi mwiza apanga uko rwose abantu be bazabaho, na nyuma yuko agiye, ibi niko rero General Makanika rwose yabikoze, yasize apanze uko twirwaneho izabaho na nyuma yiwe. Niyo mpamvu rero magingo ngaya M23 iri muri gahunda yo kugira ngo byibuza ibashe gutabara aba basirikare batwirwaneho bari kugabwaho ibitero nk'ibi ngibi bidasanzwe. So rero icyo nakubwira nubundi ibi bitero bikomeje kubaho nyuma y'iminsi 2 gusa umuyobozi wawo yishwe na drone y'igisirikare cya FARDC. Ni drone nubundi mu bwoko bwa CH4 y'ingabo za FARDC, ni drone idasanzwe ikoreshwa mu bitero kabuhariwe. Ngutse yuko iyi drone yigeze no gutwara ubuzima bw'abayobozi ba M23, mu gihe M23 nubundi yari muri za gahunda zo gufata ibice bitandukanye. Gusa ariko ibaze yuko M23 icyo gihe nabwo yakagira na Masisi hashize igihe kitari gitoya cyane. Nubundi umutwe wa twirwaneho rwose uravuga ko mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu itariki 21 Gashyantare 2025 abaturage ba Minembwe bagabweho ibitero by'ubugome mu midugudu ya Gihanama na Evomi. Itangazo rero ryashyizweho umukono n'umuhuzabikorwa wa twirwaneho Kamasanda Kize Welcome, rivuga ko rwose ibi bitero byakoreshejwemo intwaro ziremereye ndetse n'izoroheje byagabwe na FARDC n'abafatanyabikorwa bayo bo mu mitwe ya mayimayi, ngo imaze imyaka 8 yariyemeje kurandura abanyamurenge muri gakondo yabo. Itangazo rero rivuga ko rwose ibyo bitero byakuye mu byabo abaturage benshi biganjemo abagore n'abana. Twirwaneho rero ikomeza ivuga yuko rwose abaturage benshi bicirwa muri ibi bitero ari abavanwe mu byabo n'imirwano bavuye mu bindi bice byamaze kugirwa umuyonga n'ihuriro rya FARDC na mayimayi, inka zabo zikicwa mu buryo bubi cyane. Uyu mutwe rero ukaba wasoje kandi itangazo ryawo uvuga ko uzakomeza kwirwanaho no kurinda abaturage bamaze gucirwa igihano cy'urupfu n'ingabo zakagombye kuba zibarengera zinabarinda. Kuri ubu ngubu rero FARDC rwose ibyo bitero ikomeje kubibagabaho mu buryo bubi cyane kandi ubutitsa, aho rero ibi ngibi M23 nayo yemeza neza yuko rwose igomba kubatabara uko byagenda kose. Nibizwi igihe M23 iri bukorere operasiyo zo gutabara aba banyamurenge. Gusa ariko amakuru yo akomeza avuga yuko mu by'ukuri M23 gahunda ifite nta yindi usibye gusa n'ubundi kugera Iminembwe mbere yuko bafata agace ka Uvira. Magingo yanga benshi bari kwibaza igihe M23 iri bugafatire, kuko n'ubundi byabanje kuvugwa yuko uduce tw'ingenzi tumwe na tumwe hari ya Uvira M23 yatugezemo. So rero reka wenda ubwo ngubwo dusubire no mu zindi nkuru zitandukanye. Gusa ariko n'ubundi update ngiye nari nkuzaniye muri kano kanya nuko rwose mu Minembwe ibintu byakomeye cyane, abanyamurenge bamerewe nabi, abanyamurenge batwirwanaho bamerewe nabi, abagera kuri 48 na 7 hafi aho ngaho bahaburiye ubuzima. Urumva rero ibintu bikomeje kuba bibi cyane ndetse binadogera. Komeza rero bane natwe inshuti mukunzi wa Rwanda Online, mwibutsa yuko rero wifuza kubona amashusho y'urugamba ndetse n'ibindi bitandukanye binogeye, wowe wasura urubuga rwacu rwa WhatsApp. Ibyo ngibyo rero iyo ubikoze wamaze kuhinjira uhasanga byinshi rwose bizima kandi binogeye bigaragaza ukuri nyako kw'ibiri kubera ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ngaye nguko dusubire mu kanya gato mu zindi update ndetse n'amakuru akomeye cyane mashya. Ngaye ngo